ama sa pena tarik som lako July lapa kumsang ni la som ni lakhat sor devotional sermon nei hom ki thedinga phat pha dam nai pe waha chungnung Pathen loupina la choi an nai ipeuvin ahe tunia isei hom diu inangai tu hom diwin namun chewa social distancing love ti hi Galkang Ngailutna ti pahetunin isei do no mun ahe i context u event wa hele koi macha chi le wale hi theita pun ikivil to theita povin ngailutna bulhing set i custom dollar chun igatho theita pove heje chun a context po in social distancing love Galkang Ngailutna ti pa he anasei khomo hite Jesus Christa chu sadusi son jinei thudol kida thudol na dongun ahi hichi athu hil chu Pharisee son adat mo phan Pharisee so akikho movin Jesus Christa chu anadongun ho hil thupi len pen hoi chi hi ham tin na dongun ahi hichi phachun Jesus Christan Pakai na Pathen chu na lungthim pumpi na hin na pumpi na lagaw pumpin ngai lun tin na seipein achuba na ani chan na pa chu tu na he tu jing ka phanin inagi anagel khomo hitin heche chun Jesus Christan adon bunin Pharisees pa cha ala ova epiha dan thusun dan them pen hung hi di dan hen ama he amin ake hepun hizong le Pharisee mi ahe je chun ama chun anadon but na chun love your neighbor as yourself nang ma na ki ngailut bangin na hing na kom jong ngailu anati hichi a first century AD laiza Pharisee ho hin dan hi strict ta ala ho ta an ki simo hin ama ho dan ailu le Pharisee ho akiloi khom naw hi school of samai akitiin hiti school of samai ya chun ipi anei ham dan chu stricta asimuwa Rome solkarin ailole Rome government in avai hom khumta ji wachun hiji chun ama ho hin tax collector ho hen lang melma bang chon si pen banga anagelu ahi a context ga gelu ti Zacchaeus din mun ho ailole adang ho Matthew te ho kaidong ho chon si pena anagelu ahi ailole Rome Gentile government jo se chu mi chon si agel Judah gammi ailole Jews mi hilo chu mi chon si anagelu ahi ye chun school of samain ahil chu ipiham itile Matthew bunga chang somli le thum na hate your enemy na melma chu hot nin ti chu heji chu tunia hi school of samai Pharisee so la akuna mi khat dan them pen pa chung ding do a Jesus Christa chu ahin patep he heji chun jesun anadon bunin akhat chan na thupe len pen chu na lungthim pumpi na hin na pumpi na thagaw pumpi na thanei na pumpia na Pakai na Pathen chu na ngai luding e hi chu thupe len pen hi ani chan na nang ma na ki ngai lud bangin na hing na kom ngai lun tunia egel du he social distancing love nang ma na ki ngai lud banga na hing na kom na ngai lud hinam Jesuhin athudo hi Old Testament context ayong adon bud ai pon ailo school of samai ama ho hi phat laya Jews ten dan akisim thu wa dan thu ho ahab be wa ipiam akhau chi akisimu hi context azong adon bud ai pon amawang alai lung lai ta Jesus Christian in the middle of the road iti diwam Pharisee so chu anadon but na chu nang ma na ki ngai lut banga na he na kom jong na ngai lut ding a he ti e ji chun tu ni hin ngai tu hiti
ngailutna hi Rabbi Namanites kitipahen 13th century AD lai chun Pharisee so to say le adan to ho hi aman avel gelin hi le a sentiment atong khan aman hitin asayin ahe Eji Matthew bung som ni le ni chang som thum la ko na dan thupi alen pen la ani chan na Eji nang ma na ki ngai lut banga na heng na kom na ngai lut ding ahi ti Eji thupi to kisaya abol khil now ato khil now Pharisee so hin khu man adi ilodan aman amudoin hiti hin thu na seye koi man heng le kom ngai lut na chun tep te na koi da hen thilpha bukim sel eidinga igel jo se chu heng le kom dia pe ding bolding ahi heng le kom kiti hin na insa na inhang pa kisei na keu ahi poi na chile na vale na chana na kisu topi na kimu topi na kimai topi contact na bolzo se chu na hing na kom ahi tin Rabbi Namanites kitipahin anasayin ahi Hezi chun tunin ngai tu hiti Jesus Christa ta sana Jesus Christa nungzui ho kiloi khom na ahi Bible 2 ti ting le Genesis to Revelation hi ngai lu na hin hezi achu Bible 2 ngai lu na sanga politics ta salama phachum na ding le ta salama ki vai pu na hi asan ting le School of Samai to akibang chet Christine kiloi hom na chu ai thein Pharisee so to akihi na umpoi hezi chun tu ni hin gel phau hitin social distancing love nang ma na ki ngai lut banga na hing na kom na ngai lut ding a hi galkang ki ngai lut phat a hi tai iti ki ngai lut diu ham nang le kein I heso ke yin ahi koi ma aki chibai thei poi koi ma ai lo le aki kol to thei poi ngai lu na zalin aje chu hisi hat je in hin la tu lai ta chun ipu ipa thuchi chun thado thuchi chun ipi ase yam etile kamphat hi jubel ahin Zubel hi silpi ahi tin ipu ipaten na say tulay tain o nadam hinam sopi ay lo la ito na ba hinam sopi ay lo la kahin tao pe kahin ngai lu ti hi social distancing love ay tay ama wang hi chichu social distancing love iti manachu kam kiwa bolding ti na ay pun ilung thimpung pia ito odo pa chu iloi ipai izit ihing ai lo le ingai lut ho ai lo le imihim chan khom pi ho hi nga chu phun do ding chu aje chu ipu paten ngai lut hi kamphat hi jubel chu sil pi ahi thilkhat bol khil ineya mi ko ma ichi a ngai dam ham ithum le ichi chu Zubel tabang ahin alung thaya ahin le zubela ai san pi ya chu hichi zubel chu dinga sil pi hikit ya chu ingai tu a hi le tu ni hin social distancing love la chuma bol thei a ume nang ma na chi adam lo khat dong chu ichi thei evil thei lo le epi ham man ngai lu thil pe epi thei sum ham ai lo le tu lai ta in thisan ngai cha ai lo le za choma ki thopi na ngai cha aumi ji chun tu ni hin ngai tu te social distancing love Jesus Christa chun school of Samaya akihil now Pharisee so chu na melma chu hot bolin ti chu ama ho chu rom mi ho chu amelma wa se hinla tu lai ta
pandemic achi lai ta hin koi macha hi ei ho jong ekivil tu lo pau hi ikingailutna phu chi na zo ong hi ta heji chun koi macha ha ekivil tu the a umpui ama wang enjoy sei bangwen kamphat hi jubel hin jubel chu sil pi ai tia ipu paten sei bangin nang man na ki ngai lut bangin ne hing na kom ngai lun tia ki sei chu ipi ham tunin gel do ki notin i kamjing cha jong le i dam mohinam kain tau pe kain ngai lu e ti hi ki sei pi wa itia chu khat le khat ikitlkhoua ikilung mondiu social distancing love is aging live tu chung tu ni kho pha nin ngai tu hiti mun tam pi hin tu masangin Gujarat gama supi pa athin azinu ai nei pi jong achang se na umin atile het pha lovin mun chom athina covid-19 je in ilungun ichangun in sung tam pi genthi ha satna kana lungdon nan ebo move ngai ludum ta covid-19 lai ta in heart attack ji ham boy ji hamin athi hi cho hi I ilo diu ta nang le nang na ki ngai lut bangin ne heng na kom ngai lun ti pai iti apply bol diu ham social distancing love itau pi theyve ai lo le phone jing cha yong na itau pi theyve ka hin ngai lui ti theyve kamphat chu jubel ahi jubel chu sil pi ahi je chung adam lo te dinga sil pi chu nei lego phapen ta chu nang dinga kampha again thi awai chai ho dinga sil pi chu tulai ta he nang man phone jing cha yong le na tau pi pa chu ama ho dinga sil pi ahi ai lo le again thi chaga khat kg ni ne le don naga ki thopi na yong chu ama ho dingin tulai ta pandemic lai ta hin selfie tabang ahi ti pa isu mil lo divin ekiti mun ahi je chun short devotional sermon social distancing love ti chomcha mol chom ta jong le isei do ngailhajouse Pakai Pathenin Malsawm chi tahen amen.